Akariba kaboitu wodi ne Gembe East ndene gicigo mbunge kia Gembe Central baugite bo batetekera gutumirwa kairi here kuthithia maandamano ja miraba kiaria baugite kuri maandamano ja thithitwe ntere cia maili 3 na ni batumikire kujetithia na mbere untu bakuga ni barikitie kumenya mubangania wajo ari u na kuri uguni endaga kwamukira kumakire governor na nombire we kugunika na maandamano jaja baruga kinya batetekeria kuthikira mtu kinyori kwa kiarire matujege mirano anga bunge begembe akinontu nibo bakumenya mathina jari arimi na biashara bakimira giki bagukurukira Marion Karugi na kurikithia batu turanto ba Meru County kana turanto begembe Gembe nkozo siso ithatu itumenyere muno na miario yetu muntu ria kwenda kurana arege wita kurana mira ra muntu akwenda wita kunyona arege wita kunyona mira kinyoka ro bigibigi rero yo tethuka ko kabwethe na bitho tibio na bio ukaruiro ethero kimenya itare arenge to bwo bwethe maandamano nuone bigibigi kuma ge mwangasa na tutakwenda utumirwa mbaya ni akariba kuma kaboito ndine Gembe East gicione kia ubunge kia Gembe Central baraba sumerete kwa ni barekete kumenya kuri na nto ciombe bautumira arimi na biashara bamirako bwithia maandamano nikenda bameneria atongeria bange bakiorotela kiara rasta karuiro uraba kuwa ni wewa banganite maandamano ya mira yara ya bwithikire nteresi yara ya tire ya bekirete asara na bariwo ringi na kubangani kinya maandamano yange endebo barua bateau na bakumomela batetumirwa ringi buthuku nonto bwa mtu kwenda kwiguna wengwa karuiro tukibona kwenda kubwithi maandamano yange ya mira kubwithi maandamano ya mira wete musemani tete mari thatu do tatukiwa musemani tete watika we maandamano nayo na mtuko mwanjira ngithiri mira iro ne msukusuko yonthe tengeke mira tha intuko mwanjira taro tumiro bwire goloki na ito talantuko muno Mr. Karuiro eta wera muntu ora utoma ito kuona muno na ito kuona bura kuweta na itare twiguthai muno itare renge no tutumire bo orona bikibiki bira tuonere imbi kwa hivyo tutikwenda maandamano renge kimera kietu kemira ikethira kita bura kiagirite biashara cia mira umuntu wonse ora gwethena biashara cia mira aetekiria Karuiro eyo tonyeri maandamano ya ye mutethie we na thirikari ya gwethira ependele mu mamura gwethira kiwira na korwa bikibiki we baindera baindikira niona kuona bikibiki lakini batu aremi itwaumiere muno ntuko mwanja itwaturire mirero twarimite mvi bwana Karuiro ati thai nawe tusanuka tisaso antu betu tusanuka na tutumiri otumira bubwiringi kandi buriisi antu betu thai turomerwe mira ringi twambirie gwithia mira ripoti ire kandikwa nara kana antu bara bangi batiendete mira batu anthi meamero batu tugwithia kimera getu kuinya batu tukimena kuringana na kariba barua batetekiria mtu wenthe kuroma kwareria kimera ki mwanka riu kirumeri ni thina rutererwa mbwa na ate ayumbe na waziri wore Mithika Linturi akini bomba bateri kwareria mira. Tunaomba hizi vita za hapa chini siachane nazo maneno ya mira. Maneno ya mira tunayo kuna vile viongozi ambao walichaguliwa. Tuko na bwana Ndani Kele ambaye ako na uwezo, tuko na Zaitumu, tuko na John Paul, tuko na Mporo Abori pale Tigania. Tunaomba kama kuna njia yote ile wananchi wanapitia maneno ya mira, waenda waketi chini, they bring this issue on the table. Mira yenda kwarirwe ni ayumbe bana twathurire itukoreana na mundu wenthe oroka Roma angaichama nio miranga no mira yewe goro tunyuana iro batu tuumiere tukari arimi na itukoreana uti mundu ene abati koroma giwanga ichama nio chakwanga nombi ndi tukuria motion yonto yoyo tete mbunge ne thaire Karuiro wayo endia kana ne MP nontu ne MP wayo endia mbunge ni tubareke siasa sio theri nontu siasa iba kuringa siasa sio tuthiria ibaringe siasa cia kurima no tumira lakini siasa cia gweta thimira mbere itutiere Ndani Kele itutiere John Paul tutire Zaitumu na alafu na siasa Linturi no no ro wathilete manto yorimi member of parliament tuinwe John Paul tuina Mr. Kele sendirenge tuna Zaitumu tuina kina Mpuru sendirenge ibe tebate with the motion na ara kina sono parliament lakini oe na siasa tuno agriculture Mr. Linturi tunya ambassador monka Somalia thirikari no tuthete muno ti oe Karuiro weta arora okundre kombe ogeyo tuira bora nango kwenda kubwithi maandamano weta osangethia atuba mirara thringi 2020 ogeyo tura nu kwenda maandamano awe o Karuiro ututete kiria utwathina ringi ero twere ringi nkiripotera weru weekendi kuma Kabuito Gembe Central Beto Marion Karugi wa Kinyua.